say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hate. I pozdrav ljudi, danas ćemo raditi jedan challenge. Danas nećemo da igramo igrice, nego ćemo da radimo jedan challenge. To je challenge pokušaj da se ne nasmeješ ili 3 No to Love challenge. Tako da znate sve, pokušaj da se ne nasmeješ. Ja ću pokušati da se ne nasmejem. Pa sad vidjet ćemo. Ajde krenemo. Ok. Beba nije toliko sad smešna. A sad će ovaj crnja da bude malo teži. Jao crnja. Ja me jebate. Okej. Dobro, ni crnja nije sad toliko smešna. Deda zeza. Deda poču zeza. Poču deda da zeza. Deda poču zeza. Deda poču zeza. Koji su ovo drogiranti? Na koji su ovi drogama? Dobro, sad nije smiješno. No da je da se ja, svaki put kad smijem nešto, je da se smijem ja. Ali ovo nije baš toliko smiješno. Šta bre? Šta? Šta je ovo bre? Životinja neka? Brate mili. Brate, ovo uopšte nije smiješno. Okej. Ljudi. Znači uradio sam ovaj challenge.
koliko je trajao, 4 minuta trajao, znači 4 minuta, dobro. Izdržao sam 4 minuta, to je super. Novi rekord. Tako da, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ga lajkujte, šerujte i subscribe-te se na kanal. I to je to, ako vam se svidio, rekao sam, lajkujte, šerujte, subscribe-te i do sljedećeg klipa jedan veliki pozdrav. Ćao!